ajde. Ne, budemo okrenuti. Neće nadam se, bude, ajde. Stvarno, ajde. Ajde, čekaj sad. Kako izgledam, dobro mi stoji ovo, meni se ne sviđa iskreno, no idem na vjenčanje neke rodbine u Kalinovac, blizu. Oni poslije imaju i feštu, naravno znate kako su svatovi, onda je fešta poslije u Koprivnici, ali ja ne idem na feštu, idem samo na vjenčanje, jer idem k svojoj curi, tako da moram prvo ići na to. Snimat ću dio s dronom, dio sa kamerom, žele da im malo snimim, tako da vidjet ćemo. Auto sam u garaži, tražim si prijenosni punjač, a ovo su moje sestre napravile nered, pojele sve bombone, evo jedan. Ne znam gdje mi je prijenosni punjač, moram ga pronaći, jer bi treba zapuniti ovu kameru, a i mobitel i sve to. No, u autu je sve spremljeno, dron je tu. Baterije napunjene, kamera se tu kuha, ne vidi se zbog mojeg oceja i moram naći sad taj punjač jer će mi krepat kamera. Ana li sreći, bok. Mislim da ovo pobjednička haljina kombinacija. Sada ne da kako pije. Definitivno. Svaka. Ivona me izvela u grad. Kako da je bi nam nije apakaj. Ti budala nego Luka. Hvala. To namjerno delu? Nemoj to. Evo budem. Ovdje je smrdi od trave pokušalo. No, uglavnom ljudi, vratili smo se u Pitomaču. Sad možda niste ni shvatili gdje sam bio. Ova 2 dana, 3 zapravo. Bio sam kod cure malo, jer se ona preselila, više nije u Pitomači. I da, eto, to je sve što trebate znati. Danas sam se vratio natrag za nekih 40 minuta imam vožnju u autoškoli i imam razne obaveze i posla, ali najbitnije je to da imam vožnju u autoškoli, jer još malo i za nekih 2 tjedna bi trebao ići na ispit te položiti konačno vozački, tako da mogu voziti autom. O, ma tu se dela!
Ko se dela? Jesi ti šišao? Ne, Da vidim, no. Ne da vidim. Sad ti pak si ananas. Ajde, preslađi se. Idem u autoškolu. Kako autoškolu? Idem u Koprivnicu, Bog te. Vozim Koprivnicu. Voziš Koprivnicu? Možda. Znači sad u vlogu montiram kako smo kosili jučer i sad pak idemo kositi. Bez tikvica, bez kukuruza. Za nas. Deni jedno 4 takve pizza. I nabavi kulena i sve to. Da. Sve to. Reći da ja nisam pil. Bile su za svakoga jedna, ali kad se došao poslije. Svi osim Leona smo bili. Leon je pil vodu. Leon je vodu pil s pipe. Gle, ja nisam pitala ko nije pil, ja sam pitala ko je pil. O, Lić. Što? Bilo lepo duvano. Vrlo, bomo stvarno to cepo. Jobu? Bojtik si. Idemo već. Gdje je Fred? Kako smo stali? A bomo stali. Nekak ne bomo. Ajde mi Passata, idemo s Passatom. Ajde, šaj. Da ne je problem pomegati. Toliko je s policijom da me stavi vaj. Stari moj. Deli su dobri. Ju, gledaj. Evo, gle Mladena. S tim voziš ti. Da, s tim ja vozim. A ne ješ tijelo. Ovoga je zela. I kaj sad dela? Kosiš te cijelo vrijeme da ga izbaciš unom, kosiš cijelo vrijeme obraća. Si 5 liči. Samo ne znam kak pijemo doma svi. Už došao po njega. Primi dreka za kraj. Ponovno u Škaredim Goricama kose se polovno Gorice, jedan traktor kosilica je tu, trimer je ravno, a ja sam treći. Sad to... tako, a sad zapravo ovo? Ne. Moj, puši si malo ospano doma. Bomo nosili to. Stari uj. O ti boga, kam da nenem. Kad je bila dečki, ova policija. Samo glavu dole. Bumo. Daj da ti zadnji, a ne budem moj. Gle ovo. Važno da zvučnik cepa, ti mu. Čekaj da se povadi. Jesi mi uzeo mobitela? Jes. A ne bi nisam tam. Auto ne bu vleke, lajde ti je. Čekaj, ne razlom. Ajde. A budem jenom to z policie, zase.
Pumpa sound system, Bembara se vozi. A ne, ovaj mu se nacekalo traga. Kako su ga zaustavili? No? Makar je Babić. Stara sad mačtu ovima ne igrali. Gdje curke stara za tebe? Evo. Jesi ti mutao, Leo? Ne idi tu. Jo! Sad smo se zjebali. Odi vnutar leg. Vlogar. Čekaj se ništa zvuči. Gle, pazi kad... Daj, legni si skoro. Gle, cucko! Sam mislio da su konj. Tu medved. Kako mu god hvatio, ja sam vidio. Glede nako. Legni si, no. Vratite se samo u A to tele. Ja mislim da njemu. Ona se skupila, vidi. Ej, škaro! Bez mogu. Dečki, Ne legni si, no, išu. dole leg. Treba dečki selfie before čuza. Ajde. Stvarno sad noge van, da. Ne van noge. Ajde. Nema da ude. Ma kako da nekom ne treba niko ne pustira. Ajde, gdje ima noge? Ajde, ven. Nemoj budeš fasadu, rekao šćerka. Na majku! Škaro, ne reci pirana drža! Ej, gledaj. Ti nećeš van! Nećeš moj. Stari moj, koliko nas izišlo van. E, to je... Evo jedna, posljednji pozdrav mami i tati. Čekaj da odmah jedan, dva. Čekaj, stari. Dok si glavu zlupi. Čekaj da hitno prozove, čekaj. Čekaj. Nemoj se jebati. Evo. 1, 1, 2, za svaki slučaj. Dok si glavu zlupi. Ovdje malo se jače zatere. Može do doma duj. A ne, puše vetar dosta, čekaj. No. Pa zateraj se. Odi me guri. Fak se znogo, imaš nogu. Pa bi ja u bojstvu sudjeloval ti bova. Bude sudionik u samoubojstvu.